The kidneys. Ensigo n'ekicweka ky'omubiri ekirikukora omurimo muhango w'amagara g'omuntu kandi emwe mugasho n'okucenjura eshagama kuyamu oburofa n'okukora enkari. Omushaho Rose Muhindo omuhango omu kuragura endwara z'ensigo nagira ngu ensigo nazo nizirwara kandi ebi nimwe aha birikuzirwaza. commonest ninga ekitukumanya omu nsi yoona number 1 shukaari. Bino bwa shukaari ineko okudamaginga emisi y'omubiri. Totuso tuke otukuba turi omu nsigo shukaari n'ekiteganisa. Pressure nakyo causing issue nayo n'ebitaka obundwire. When twine categories ezindi hati nka HIV. HIV neza kurwaza ensigo either directly nk'akakoko ka siriimu ninga sometimes emibazi nayo hine effects nebasa kudamagingaho ensigo. Hepatitis B niyo kushira kozinga obwire bw'ensigo. Bumwe abonero bw'omuntu yayiza kurwara ensigo nibwo obu. So most signs ninga obumanyiso oba obubonerezo mugana noreba omuntu number 1 nobasa kutandika kuhaga omubiri, kuhaga amisho, kuhaga ebigere, konka eki nakyo kiri on and off, okay? Otakakimanyire abamwe nibabanza bateekateeka n'ebyabo omuntu nko wandi nahaga. Ensigo zishemereire kuba zikora enkari. So sometimes okiza kushesha kushanga washesha akakari kakye. Hona hari amasiko gona omuntu yaba arwire ensigo nuko tuburiza omushaho Rose kandi akatugarukamu ati ine abarwaire abakurwara ensigo akatunga kidney failure completely hati omushaho tutongeraho ekigambo chronic kumanyisa ngo bweze ensigo zaamara obwire zigwire kandi omushaho tumanya twataho chronic kidney failure kumanyisa ngo bweze ensigo tuza kuzitaha cyoma yes konka tikikuza kuzikiza. Icyoma nikiza kuguma kiyambo omurwire kimukorora nk'ensigo noto bucazikiza. Twineho kategori endijo y'abarwire atogo nabaine acute kidney injury aho tumango ensigo ziriye zirije zarwaraho naho mu biro bike mukakora naho kizoka mutaha cyoma kikajije n'eshagama kikihamu oburofa. After some time obwire bukinaza kuba izi nsigo zigakanisikiwe ataho yentaniso ya acute na chronic. So abarwire abakuba baine chronic kidney failure eki ekyoma tikikubakiza biineho wekibagira support. kuba ensigo zo zitakatungire buzibu bwona kuratereba okuzirinda. So tubanza twagamba you first test, okay? Gumo testing ebukirikare. Then hato kwerinda obugira twareba twine endwara za shukari, za pressure, za HIV, ez'omutima, ez'ekine nk'ebyo. Hato kwerinda tuba tutaho obyo kureba tuwarwara shukari, tuwarwara pressure. N'okukikora omu how you eat diet yawe kosa omunyo mwingi aho by the way na pressure na nakigambire kosa omunyo mwingi omu diet oza kurwara pressure kandi kurwara pressure nekurwaza ensigo. Emirire n'emwe nshonga ezirikurwaza ensigo nabwo eki abantu nibashabwa okucooka ebi barikurya kwenda kwerinda. Tori kuba yarwire tuba nitwenda tukira kumugambira nawe akyendeze aha kitookye, aha avocado, ahari enyama, okay? Twine kugikyendeza enyama yoona by the way konka fish nabasa kugikozesa, amate nabasa kuganywa konka ntutamu amaizi, amakamo ninga yogurt tukira kubagambira bagyerinde ahabw'okugira ngu inemu some elements ezikuba ziri nyingi. Then na n'omwonyo nituba nitwenda akukyendeza kwakuba bwire shukari takagikozesa. Kurugira Dr. Rose omu kyanga kya Nkore kyonka nibatunga abantu 30 ah'irwaro erikuru rya Mbarara Regional Referral barikuba baine obuzibu bw'endwara egi. Endwara y'ensigo n'emwe aha ndwara ez'abashaho barikuhabura abantu kuguma nibekyebeza bukiri kare n'okurya ebyokurya ebirimu eminekye, ebijuma, ekyenyanja n'enkoko okurinda ensigo zaabo. Amakuru agasha kwa Edison Kinene.